Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakashitarek menta unailor arhajar arpau, kaseng Nyotrap Youth Council Mauhati Circle, ringkat kirang basnong kathan Mauhati, kilalet ye kendo, yau Menteri Sarkar Bakmi ye katnan, Community and Rural Development ubah sengau bahadhar bandawa naga sarkar banwanra no ye ke Community and Rural Development Block hakasnong Mauhati khnang banwanra ye ke roi kapar sekani kathan kabaladan kumba shispa iwai tili kisnong ki baha bapo ka jingpet jong ko umsning CNRD block kabachingai tang kumba laipo kilometer tam nakasnong Mauhati katba sanpo artili kisnong ki baha bapo ka jingpet jong ka bhairambong CNRD block Kajing dawa ya ka CNRD block Mauhati kalong ban pensok ikipat ba nong susnong kani kathan parwan ra ru ya karoi kapar syakithan kapot bat ban penskam ru ya upot usam badan haki kapot bat ka jela asam hakane kajing kendo na kalyang menteri sarkar bakmi ya kani kam uba sngau bahadhar ulaong ba unsa shimkhya ya kani kam da ka bay emerjimot langsua bat ki officer badai khmi ya kani katna nilai kendo ya ki pai ba no snong juru ya ki sunjuk ki ba phet jom ki ramba snong ta hadin ba ngi lai mir jumung lang di shamba kajing sa din hi jom ka Mauhati constituency ke de kajing duna jom ka jingyo jom ka roi pa ta ba ngi lai prakhat ha ting hi ba wei ka nong rim bang yang kalong ba lada ka kon ra ya si na bi blok kamot ka de ke jumung roi bobun jom ki pa jom snong nama ba kumbalong menta hi ba ka umsning blok bat ka bhormbong blok kadon kisnong ki bakila jangai na kadon kisnong ki balong hak put area ba dan lagi 4 kilometer lagi 4 kilometer menwan ne iwe kam sal ko blok kan kapsem jing ki de takada ko kawan ka jing mut hangi ba bangi pen pau sa sarkar ba da ko di wanra no ya kasih na di blok hapo Mauhati jumut kan yarak sibun ni gitu ki area ki badan saki kaput nang ba kijing dong kam jungki arsuk yaki namar Kurdistan kan kamlengpat namar kumbalong menta banyai sa umsning blok pala jangai nakta jungki ne nakara huan hamne kalau kataka huan bu ya MOU mat jung minister badi pe ya kasi na blok ba in pesuk sap ya kana kasur abami na upai ba hi ba nakta karoi ka par jung ka dong than jungi sate sapo Mauhati hakane ka Midon kumba shispa san light di kisnong ne takadaw kala long bun kisnong takadaw mi dawa ikwa ka soka dan persap ya kaneka jik jik kota state alo contoh ni lada biakran mende te nakariam tulisor yang ba mungkin sa sang perkat kit sampai yang kecing dongkam tanpa tahu yang membuat orang kita yang saya pet yang masak mak ego mungkin seperti yang kita sebab kumbawa mene ki don ki snong ki bahap travel kumba shispa tang ki don ba ki snong ki ba prapo ba ta ki jangai nalor kata ke surok ru ki de kita ki ba ki de ki ba snew pro harang long kasen jenjar tang we ikam kin pelot da kapor joki kapor balut kador balut ya kata ki hawat pidon ki MRGS scheme ki bayar dan den takadaw ni ong pi ba don kini ki MRGS scheme ki bakide bangyo hok lese hakajing jangai kalenti hakajaka bakila man pendep bun ki project hakasisnem kan ne tangkawe ka project ro ki nakalyang jong ka blok leskin ai ya project andre nakalyang jong ki nutritional mar hakajing senjar mandek ya ka mandek sa CNRD block kumsham sning kumot ki project hajaka bakin proceed hamkloy in long slow ka jing kam nakaliang minister juga perlu kalau ba hapan studi ngani oi ka demand kalau genuine deh tapi kan hapan studi nakaliang dengan keserta deh kalau feasible emba manai ya ka CNRD block hang tiasnong dikan hapan page ya ka population ka area dikisnu berbentuk ini kisnu banot nang tu dikan hapik dot barakai ke ngi sotu hi kata ban nakaliang sarkar kinamla ban ong tang mengiwan bandawa menta ban persngui jing jupa ba in solve no eta problem menta andre kin hapan studi kin hapan wat tip banyak pin gini kita barakai borderline don hutu sin jong bar ka Assam tingi baka stand jong ka Assam government minta kalong very aggressive and defensive por
Kapan nakaliang setiap government ni sulong defensif kang hikot kisna Hamadan bani te da ka jingon ra yang si adi blok le se ki scheme ba pher ki snong ha border area kan pen ba kidon ki mati terekam jong ka sarkar jela Assam ba ni kana pen scam ya ka jinglong try jong ha tu Assam bahkan lain ru nak jing sya plun jaka ki Assam nak por support dikat kanir udah ke mat mengi pelong ini bangin dawa nak blok ang ni hapo mawati